Hello anak ko, tatanga aldaw, madiri kadwa ni ina yung nangaw-ngaw, tanakan naglaba dili karayan, ado nga min tilabaan na, nakadado tilabaan mi, linabaan mi, kuna kuma. So nga tata, at pagpakaamo ako, no siya sino baka didaam mo, siya dahil asawa ni ina yung nangaw-ngaw, siya ni tatang yung niyo, siya ni tatang yung niyo yo, dahil ito muna nga video mo dito yung channel ni ina yung nangaw-ngaw, tata, ada ti obra umi agri-prepack kami ti relief goods nga maipaay kadagiti agtataem dito ayan ti barangay mi dati nga relief goods nagapo di Amerika nagapo ti na duma-duma nga sabsabali nga country nga nagapo dagiti kasinsin an anti kadalilila mi agyaman kami launay apo tinapalabos nga parag-support tayo ditoy barangay tayo ta sapay kuma umadado pa iti itad ni Apo Diyos nga subali nga suka dagita tulong yo kada kami tatta ipakita kanyo dati repacking dagitoy ti initod da nga rilipod nga ginagagatang dagita kita nyo mo iliado mo Apo ulito ti agyaman kadagiti mangmangkod dagiti nangkod ti rilipod madina katawaan anting ko damdamain kang agibunong uno tunubiga kon iso nga ababangan nyo dagitoy ala dagitan ni aduda ni laro doon goodbye ipakita dinagyan na mo ilat sa deto yun madi ibaga nga napangasa baka hindi ibaga yung nga napangasa nga ipakpakita dagitoy kaya ko lang mga ipakita tatnon maikwa mo ada mo ti bagoong pag bagoong no agluto danana yo iso ti usaron nyo ada mo ti kape nga dua do nga kape dakkel nga tulong dati kape kada mo pag kape no kas pagarigan mapan aghatod da tatayo iso ti mapan nyo ito iso ti pag kape da dagita ada mo dito ni wow wow kunada wow kaldereta dayda tuloy kayo ada pa iti talong nga pansit kanton ada spicy. Paulit-ulit. Ada pa iti sugar. Ikwayo ka dahil kape yun. Ada pa ibutaw na kidi ako. Ne, ako na yun. Ada mo ibutaw mo dahil ti asukar rin. Supo ko na tatulong kwa. Sumag mo ada gatas. Bear Brand, Ken, no agkap-kapi ka mabali mo isaw-saw detoy ni inipit. Diba? Maya mo detoy. Ma-share ka dagiti tattao ditoy. Ayan, Ken. Barangay mi. May sumagyam-yaman kami launay. Siyempre, adamo ti shampoo, sabon. Madi mo liplipatan data dapat agdigos da. No agkulong kayo din ti balayo. Madi kayo makaruwaron. Adapay pag-shampoo yo. Ag-thank you kayo Then siyempre, madi mo mabuot ti relief goods. No awanti. Bagas na. Ka-api mi deto launay. Kal-ala launay. Kal-ala dadijay. Ano pala kaya yo? Tatangaro doon. Dahil lang, ti maibagakon na. Ini agapay ka no mantika. Mantika pie. Basta ado ti im-impam mi madini na ibaga amin. Sorry, dagiti balikbayan nga. Agrek-request ni i-vlog ko deto Deto yun. Sardong ko deto yun ka. Baka kaya di mamatay kay nga gal-ula dita Amerika. Ni agapay Milo mano. Milo. Agapay Milo. Ado day yun. Ipandirelip goods. Awang pegi di boses ko nanak ko. Alang doon agpakada akon. Day taki bubuon na dati vlog tayo. Dapat kumata na gustuhan nyo. Ulit humiti agyaman kadagiti ng tul. Kadatoy nga relief goods. Thank you. Tasapay ko man ni Apo Diyos, di mang tarabay kanyayo dita. Agan-anad kayo dita, auntie, uncle, lila, manang. Alang aro doon. That's yun. Goodbye. Goodbye. See you on my next vlog. Hello anak ko, rabiin. Hindi mo nakapag-vlog ka nga napangkam na gibunong ti relief goods ta. Nasip nga mo di dala nun. Iso nga. Imbaga tatayon nga di na tulata balayon nga ag video ag outron ko na tatay so nga dito yun ti outro ko tilama ko na kon anak ko dagiti
ti panagkwati relief goods nakarigrig at ti agripak ngam nakamaymay at ti pakiramdam na dayti mapanagibunong kauri mani nagkapukan niyam dayti in repack yung relief goods ulitam mi ti agyaman kadagiti balbalikbayan dito ipugawan nga nangited kinangipaay dagiti blessings da nga naibunong dito ay barangay mi tapnon ti kastan at dati usaren dagiti pampamilya nga naikan dayjay lang kin dati intudio apo balbalikbayan kanyami ket nakadakdakkel nga hindi amo tinaga na daydayon basta nakadakdakkel para kanyami nakabig deal dati intudio kanyami ta nakadakdakkel ti tulong yung ngayam kanyami dakkel ti tulong yung kanyami tauri arada kayo sabali nga taaw adayo nga taaw adda kay lata dita nga umay mang tultulong kanyami madida kam lata liplipatan dagita ti tulong yo kanyami kay so ipagyamyamanan mi lata kanyayo nandandaanan nyo nga balikbayan nga ang kayo maumuma nga mang supsuporta kin mang mangted kanyami lata dati nga rodon ti pagpatinggaanan na dati nga video sapay ko mata suportaran da kadetoy nga kwati biyag ko hanyo liplipatan ti ag-like i-share yo kadagiti friends yo ag-comment kayo tapnon ti kastan umado ti anak mi kini inayong ngaw kin kakabsat yo madi ka agtagtagari ka agbig video adadjay sis nakatagtagari mo dati may sangalila yun toy kulkurirwan na mga big video pinatay naman dahil sila won alang nga rodon dahil tati kalpasan na dahil si video kon alang nga rodon di ulip lipatan ti ag subscribe goodbye anak ko.